Baahi motseng ona ba re kliniki ena ha e ba tswele molemo. Ba re ba tlameha ho ya ditoropong tse ding ho thola ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Department ka re ha etse batho serious. This clinic since ever since clinic e azange ya thusa community. Every now and then batho ba busetsa go morago. Mosadi moholo eno a dulang haufi le kliniki o re ha hona thuso eo a e tholang kliniking ena. O re e dula e kwetswe mme le mohlang e butsweng ho a tshwana hobane ha ho thuso eo ba e tholang. Ke na le chronic disease, ke motho a high blood, ke motho a pelo, ke motho a swikile. Ha re kula mo lo ya kae? Ha gona gore ka bara ya teng, ke yona kliniki re tshepetseng ya ofinyane. Ga rena dikoloi tsa gore di dirinke di rise kliniking tse holenyana. Jwalo ka mosadi moholo eno, baahi ba bangata ba ferekane ebile ba tsielehile. Ga ke na tshepo eo ya gore dilo di tla loka ka goreng ga motho o bobola ile bosigo. Motho wa go ya kae bona tang gore e kae e khakala en ha o bitsa ambulance e tsa nako e telele. Lefapha la bophelo bo botle le re le lemohile diphephetso tseo kliniki ena e tobaneng le tsona mme le tla etsa bonnete ba hore baahi ba thola ditshebeletso. As a department, we are aware about the issue at hand and we wish to express our sincere apology to the local residents. And we can also, in a main, inform members of the communities that discussions are underway internally to construct a new state-of-the-art facility in the area. Baahi motseng ona ba tsielehile mme ba re lefapha le tlameha ho nka mehato ka potlako. Ke Katlego Morapela, SABC News, Pampierstad.